Ino ni migambo kuma Mara. Ni rwimbo rwa gukunguia. Morani keina rwimbo ruru kunyita ugeni mugeni wa bata. Mugeni ucio ni ruhonge rwa kuheana uteithio rwa thirikari ya America USAID ruria rukite kunyitanira na ngwataniro ya aria maheanite ng'undu ciao kuri Runyanjara rwa nyamu rwa Mara kuhingura wabici nene gicigo-ini kia Aitong kaunti-ini ya Narok. Runyajara ruru rwa Maasai Mara ni ruo thahabu yao, niho kihumo kia maundu mao mothe mega ta mathukuru na mawira. Wanapata pesa na pia wanapata nyasi, na mwaka uliopita ambayo ulikuwa mwaka wa kiangazi waliweza kutopoteza ng'ombe wowote. Runyajara rwa Mara ruthiete rukunderite, no aikari makerutira kuheana maeka na maeka ma migunda yao na nyamu ici cia Mara cigie na kimamo kiararie, na magika uguo matiagaga kanyamu o kanini karia maraugaga kirite kurima na kugetha migunda-ini ino. You know, even future is uncertain. Some might even be in a state of cultivating the land, but you cannot predict rainfall. But conservation, be it a rainy season, be it a dry spell, it will actually change our life through tourism. Ile ardhi ambayo community jamii nzima imetoa inapata malipo kulingana na ile ardhi. Kwa hekari inatofautiana na conservancy tofauti. Wakati conservancy inaanza na nichanga, wanaanza na kama shilingi 3,000 hivi kwa hekari moja. Inaendelea kupanda by 8% kulingana na ile inflation. Lakini conservancy ambazo sasa ziko miaka 10, community family moja inaweza kuwa inapata hata 20,000 kwa mwezi. No kari kigi gikoragwo Mara gigutindikiriria ruriri rwa ukabi kuheana migunda yao. Ici cietagwo ngatata. Nduri kundu kungi ungiciona o tiga Runyanjara-ini rwa Mara. O mwaka gatagati ka mweri wa 7 na wa 10 makiria ma ngatata milioni 1 hamwe na wambui micore ni ikiranagia ruui-ini rwa Mara ciumite Runyanjara-ini rwa Serengeti Tanzania kinyagia Maasai Mara Kenya. Gukirania guku gukiguciriria nyamu ta miruthi iria riu ikoragwo igeitira matabuthi uyu wa mahofaniria o rimwe. Gukirikana gukirania kuu kwiriga kugwetu ta igegania ria 7 ria thi ni television ya America ABC, na nyamu ici nicio kiguciriria kinene kia ageni mwena uyu wa Mara. No thengia wa ngatata ici ni nyamu ingi mithemba na mithemba. Magegania mangi ni ati ugukorerera imwe cia nyamu ici cia githaka ikireithaniria hamwe na uhiu wa arĩithia a kuma rũrĩrĩ rũrũ rwa Maathai. No harĩ na thĩna. Nyingĩ cia nyamu ici ta njogu na uria ikoretwo igĩthinĩkanio nĩ ũkoroku wa agwimi. Ũndũ ũyũ ugicungiriria ngwataniro ya ene ng'undu yoikaine ta Maasai Mara Wildlife Conservancies guthundura mutambo wa mwanya wa kugitira nyamu ici. Ohwaine gikundi giki gia thigari gia guthurima Runyanjara rwa Mara nikiambikaga mihang'o ya o muthenya gutigirira ati nyamu iria ciothe ciri guku itire ugwati-ini wothe. Mihang'o iria marauga marateithiririo ni mutambo wa mwanya uria uri thiini wa thimu-ini ciao. Ng'undu-ini ino turakoranirira na gikundi gia thigari gikiambiriria birigiceni. Ikinya ria mbere ari gwakia mutambo uyu wa thimu niguo matuikanie kuria magirirwo ni gutuikania o makirekondaga undu wothe mekuona ta kuria mangicamania na njama cia ugwimi na gutuma riboti iyo wabici-ini. Tuseme kama kuna ndovu amekufa mahali hapo, and then kwa muda mfupi pia wakarekodi hiyo, and then kwa muda mfupi pia ndovu pia akakufa tena hapo. Watachukua ile information uangalie kwa map na utajua hii area
ni hotspot. So utatuma kikosi chako cha rangers wakuwe wanafanya patrol around your area sana sana. Imeturahisishia kasi sana sana ya report, sababu hii imefanya tu report ikue mahali moja wakati moja, sio kama wakati ile ambayo unaweza andika kwa different stations unaenda ku collect, but this time inakuja pamoja. To uguo tu mutambo uria wathundurirwo ni University ya Strathmore ugituika ati ni uguteithiriria aria moruragia ageni kumatwara o haria hari nyamu iria mangienda kuona muno ta njogu na miruthi. Haitakwambia ni namba ngapi ya ndovu wako wamo area fulani, lakini inaweza kuambia ni wapi ndovu wamekuwa wanapenda zaidi. Sasa ikifika hapo unaweza classify conservancy yako kwamba hii area ni mzuri kwa ndovu, hii area ni territory ya lion. Na wone ihinda ria urori riathira makahinga mutambo na gutuma ripoti ino hari wabici ya muthurimi wa ripoti ici. Ni mutambo uratuika uteithiririe hari kunyihia njama cia ugwimi Runyanjara-ini ruru, gugituika ati mwaka muhituku gutiari na njama ona imwe ya nyamu yuragitwo ni agwimi. Riu ngwataniro ino ya Mara irahinyiriria mutambo uyu uhimbirio ni nyanjara ingi bururi-ini kugitira ugendi uria urehagira bururi makiria ma bilioni 100 o mwaka. No kwa ihinda riri migambo ino kuma Mara iranirira ati kimera kingi gia gukirania kwa ngatata kiri ritho-ini uru na maitho mothe mageni mekwerekera Runyanjara-ini ruru kwiyonera hatari kwirwo igegania ria 7 ria thi. Ngiribotera Aingi TV kuma Runyanjara rwa Mara, njitagwo Monica Kageni.